Intambara yo muri Ukraine yateje ibibazo bikomeye mu bukungu bw'ibihugu byinshi, kandi kugeza ubu nta gisubizo ku byo abantu benshi bayibazaho. Ubwo Uburusiya bwagabaga intambara kuri Ukraine mu mpera y'ukwezi kwa kabiri, byatangiye guhwihwiswa ko ishobora kuba intambara ya gatatu y'isi. Kuba tuvuga ko ubukungu bw'isi bwazahajwe cyane n'iyi ntambara, tubishingira ku bintu bigaragara birimo izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli n'ibiciro ku masoko. Ibi kandi bishimangirwa n'abaturage bemeza ko ubuzima bwabo bwahindutse kubera iyi ntambara. Uyu munsi turerekeza muri Angola, aho ijwi rya Amerika ryavuganye na Muri Angola, umwarimu wigisha ibijyanye n'ubukungu. Mbere ya byose, ingaruka zagaragariye ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli. Nyuma dutangira kubona ibiciro by'ibintu fatizo bitangiye nabyo guhanika. Navuga ingano, ibigori, isukari n'ibikomoka kuri peteroli nyine. Kandi ubwo peteroli niyo navuga itanga ishusho y'ubukungu bw'igihugu kuva muri iyi myaka myinshi ishize. Iyi ntambara yatumye ifaranga rihita rigwa kubera ibiciro bya peteroli. Ni ukuvuga ko ibigega biri mu gihugu byongerewe, noneho izamuka rya kwanga ifaranga rikoreshwa mu gihugu rigatuma habaho guta agaciro cyane. Profeseri Kwizigina yasobanuye ko ingaruka z'ubukungu Angola ishobora guhura nazo mu gihe gito zisa n'ingaruka z'igihe kirekire intambara yo muri Ukraine iramutse itinze kurangira. Ingaruka z'igihe gito ni nk'ingaruka z'igihe kinini. Uko intambara itinda kurangira, niko ibintu bigenda birushaho kuba bibi. Impamvu ni uko yaba ubukungu bwa Angola n'ubukungu bw'isi bwose buhungabana kuko bushamikiye ku musaruro uboneka muri ibyo bihugu. Mu mwaka wa 2020 ubukungu bwa Angola bwari ku mwanya wa 80 ku rutonde rw'ibihugu byo ku isi hagendewe ku musaruro mbumbe. Angola yari ku mwanya wa 66 ku bicuruzwa yohereza hanze. Muri uwo mwaka kandi Angola yari ku mwanya w'111 ku rutonde rw'ibihugu bitumiza ibintu biva hanze byinjira mu gihugu. Icyo gihe yari ku mwanya w'154 hagendewe ku musaruro mbumbe kuri buri muntu. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byarazamutse i Burayi, Amerika n'ahantu hose. Kandi tuzi neza ko ibikomoka kuri peteroli ari ibintu byankenerwa mu bice byose. Ku rundi ruhande, banki nazo zirazamura inyungu. Niba amabanki azamuye inyungu, ni ukuvuga ko amadeni ibihugu byafataga aziyongera. Nyuma tuzatangira kubona ikibazo cy'ibura ry'amafaranga atakaza n'agaciro, kuko uko atagaciro bizaba ku ruhande rwo kugurisha, kandi ibyo nibyo bishobora guteza akaga gakomeye kurusha uruhande rwo kugura. Mu bihe nk'ibi by'intambara cyangwa ibindi bintu bishobora gutuma ubukungu buzahara, leta zifata ingamba zihamye mu rwego rwo kubungabunga ubukungu bw'igihugu. None se Angola yafashe izihe ngamba kugira ngo izi ngaruka zigabanuke? Guverinoma yagumishijeho ibiciro ndetse ishyiraho n'ibigega by'ibiribwa. Bishatse kuvuga ko yaguze ingano, ibigori, isukari, noneho ibizana mu gihugu ibigurisha ku giciro gito. Mu by'ukuri ibyo byakozwe mu rwego rwo gutera inkunga abaturage. Ntacyo ibiganiro by'amahoro byagiye biba mu bihe bitandukanye hagati y'intumwa z'Uburusiya n'iza Ukraine byagezeho. Ibi ni nko gushimangira ko igihe iyi ntambara izarangira kitazwi. Binavuze kandi ko iki kibazo cy'ubukungu tuvuga gishobora nacyo kuzafata igihe abaturage hirya no hino ku isi bahanganye n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.